Jangan lupa like, comment, subscribe, and like. Subscribe apa subscribe? Subscribe. Oh ya wes. Guys, kembali lagi di channel Wong Tani. Kita hari ini mau mancing ya guys. Oke? Oke. Kita akan mancing sekarang ya Bang. Mancing iwak apa? Enggak tahu, butek atau lele, terserah. Kita akan mancing, tapi di situ. Kita mancing dulu sekarang. Nenggak beli. Burung aku muncul. Cabut-cabut baik. Kena air hujan. Kita taruh dulu pancingnya. Oh guys, mancingnya nih gedang-gedang guys. Kok bilang ya. Hujan ini guys. Hujan nih. Ah, odike. Oh guys. Tenggak. Oleh. Oli iwak apa, Lim? Bak betik. Wah, petik. Nyengir. Dapatnya guys. Dicemplungin dulu. Lalu kita lanjut mancing. Dapatnya guys. Dicemplungin dulu. Lalu kita lanjut mancing. Dapatnya guys. Dicemplungin dulu. Lalu kita lanjut mancing. Dapatnya guys. Dicemplungin dulu. Lalu kita lanjut mancing.